Tirada dira ba di? Ay, sorry. So, what's up mga quiz? Welcome back to my channel. For today's video, i-tour ta mo padung sa El Pardo Boljoon Cebu, and we're gonna be celebrating the annual fiesta. So, before that, impake sa ta sa atong mga kinahanglanon. Kay, of course, while naata dito mo, duty sa ta sa gabi, at least natay ginagmayng extra. And excuse ko sa kong background, natay mga patis dira mantika, uban pa ana man na daan na pagpalit. So anyway, gi-ready na ko kong laptop and all, including the camera, the tripod, of course the vape and the phone. So kinahanglan nato na kay of course vlogger mo kuno hay ta. Ana man na. Quack. So mo to ready na ta. And let's go. Yo, naabot na mi sa South Bus Terminal. Unfortunately, wa mi kaabot at among gigukod, but now nakasakay ra sad mi dayon and padulong ni mi sa among padulungan. Asa dito padulong dia? Abi na ko unsa. Padulong mi kita sa tong padulungan. Anyway, matulog sa ako and see you in a bit. Bye. Tumauto naabot nami sa Buluon, but for now padulong mi sa Simala para managkot and itor sa tamo kadali. Let's go. So nagabi na siya. Daghan kay ganap yung gabi una. Na ay disco, na ay perya, basta daghan kayong tao ron sa simbahan. But before ta maabot kung asa ta karon, let's just get well with these amazing kids nga I hope managko ni sila nga law-abiding citizen. Char. Yeah, kan na di ko. Sa ito vlog. Ah. Subscribe mo sa akong channel, we. Ha? Oh. Uy, gaunsa ka diya. Unsa na? Mane si Dwight. Ulitaw na si Dwight. Buyag. Asa ang chicks, Dwight? Wala? Sure ba? Siksik mo yan, siksik. Yo, tumauto. Mag-ready ako kay tataod. Disco buntagay ta. Let's go! Don't stop, 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 don't stop. A few moments later.
kuys. So mao tong ganap gabi. Daghan kayong tao actually. Hubog-hubog gamay, but super lingaw. I just want to thank you sa mga nag-administer sa events. It was so successful. Credits to you guys. Then, before ta mamalik sa city, ako sa tamang itour sa barrio. Pinatuyak pa. Vlogger-vlogger. Ah, Time lapse. so yun mga kois, thank you so much for watching this vlog. If you like this video, don't forget to hit the subscribe button and thumbs up for support. See you guys again next vlog. Thanks!